Maka arwah apa halan? Allah kali ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum Syederalun. Waalaikumsalam. Berhabainan Abu Syik Urang Gasian. Allah hai Abu Syik Urang Gasian. Minta pemberat na Abu Syik. Niat mupah mentang namlang. Inan salah besar tanya selaku umat Islam. Lahir bak darah perjuangan dek sampai rilah bak jarodrawan tungku Abu Syik Urang Gasian hai. Main kiban cik. Tanya sesama Islam harus mempeduli satu sama lain. Baik saling menyalahkan. Bahkan drone fitnah Abu Mudi. Pun nak pegah dah bukti yang drone fitnah Abu Mudian. Dah kan dalam video-video yang tersebar Abu Mudi nak pegah nak fitnah Abu Syik Urang Gasian. Dan lom kalian lon tanya bak gure-gure lon dan bak mandum santri-santri mudi yang bernaung mantang hidayahnya baik pun santri gure maupun alumni. Abu hana pernah mesekret kata pun kenggerau ni. Bahkan mengketuri tandrawan ni. Pai du biat ledron ni. Tiba-tiba kan apa salah ulama Aceh kanyo kaji fina. Menyani amdapeng berana na Abu Syik Urang Gasian. Jauh belang gede sayang demak air mohek amdapeng gerau ni. Okeylah menang ke hai saudara alun. Assalamualaikum saudara Abu Syik.